Ka Confederation of Riboy People CORP kalalit shimenta ha kalempung balatip kum kalempung yamir jingtim ka balalong hanong ba Delhi ban ai jingkersha ni ka khasi outdoor society KAS kum ka wei ni gibenta bandawa na ka sarkar pedang bakan itu no kerpang ya ka ktien khasi hapo ka kernit ka bapra jong ka riti sensar ka rihi baro ka wei kadkum uba bandari renta thiang presiden ka CORP haka arp kundai tarik unai lor arhajar arpolai ulaong baka ktien khasi ka long ka badon kam ban itu no yaka haka tho ka pule bar ulaong ru banadu usnam arhajar khatpra lapas ka resolution henry hadu menta 4 penrung yaka ktien khasi haka kernit ka bapra Ula benrap susu bakum kadak ban penpau syaka sorkar pedeng kaseng ka kloy ban ai ka jingkershan da ka mami nala ka jella ban poi shanong ba Delhi baru buru ka jingkerpat shala ka jai benriu bakidai ban pendon kam yala ka ktin lajong hakino kino ki benta ya katai kelempung la penlong da ka khasi outdoor society rengkat berkahinyo trap Delhi Association hanong ba Delhi kabala sedang nado ka arp khandai tarik bat on penkut hadu ka laipo tarik unai lor arhajar arpo lai ni kum ka we na kisen Raymond Subhana riboy yuan ban min khmat kum ginoram jong Confederation of Riboy People banai ki jingkershan ya kene ka seminar bala penlong da khasi outdoor society KAS je kene seminar gede ka Lumpung yamir jingtip ka national seminar alor aktin ka literature bat ka culture khasi te ngi kum ka sang ni ai ka jingkershan ka pura ya ka khasi outdoor society ki balalam khmat ya kene ka kam namar ni soto ka gede ka jingkershan kam jo ka jadreu unta ngiru na ka sang ni lawan ni ko Delhi man ai men sim fishu na ka benta ka jingkershan kam ban penrung ya ka ten khasi haga kernet bafra agarti sensar jong India ke ni kerpan mo nadu usam arjar khatra nadu arjar khatra lapas se resolution re hadu menta ngimsem layo ya kata ka jingpurung ya ten khasi kernet bafra te ida kentu jor ya sarkar jala ane ki MP ba de jong Lok Sabha MP jong badan raja sabha ida kerpat jor ya kiro bakinlong tiba simkhya kene kam nama kene ke seminar ke belong mentah Delhi kede ke jingai mensim ini ki khun samla apo ke jalam Meghalaya kumju ke beri nyutrap hi berkoi te nagalang kaseng hi ina ke ketiga diang ketika mon ya khasi outdoor society ba kidangla susu ban organize kum kini ke program ban pensau ya ke sarkar apo Delhi na ke benta ke jingdawa ba jingang not jong ke jaj bendeu nyutrap hi berkoi ini dapat pajur ya ki paiba jong kabri nyotrap ikun ti ki sama jong kabri nyotrap ikenai mensim batkin habru ban sedang nalade bakin long tiba tho patar tin kasi nang bangin kintiu susu tin kasi apa kari di berkoi di susorong skade abang Iwan menta po Delhi ni kendo ya ki sibun ki kasi di badan Sabar Meghalaya bat ki badan ru Sabar jong India tiba de kiriu sampang kiriu kra perkhat tiba long doktor kot mo tiba pendap kerdan baper ni kendo umta Delhi jadi jingai men simru ini pun samla tiba long gum ginai lam seng balang belai don bentalang aganega seminar bolong mata hangge ko Delhi